Inhlangano yemhluma ithi kubalekile ukuthi ke indvodza nemfati nabasathathana ekuqaleni ikakhulu uma bathathana ngeSwati bavele ke balandele tonke izingoni lokufaka ukuthi babhalisele naso kwesitifiketi sokuthathana baphindze baye nasendlunkulu kuyoveta ukuthi sebavele ke bayindvodza nemfati kanti lenhlangano ithi lokunye lokubalekile ukuthi uma indvodza ithatha umfati kumcoka ukuthi ke iphume iyamkhondela kuthi ke itawuvimba wona ke umsindo uma ke sengekho ke emhlabeni nakanjalo futhi nokubhala yona ke iwill nako ke kubaleke kakhulu ukuganga lokukhulu endike labo vele bakhona ukuthi bakwende ikakhulu if indvodza vele itawufa ingathathi le certificate because le missioneni bo Home Affairs akuvele ukuthi umthethe lomfati namntenya leSwati wangasithathi le certificate and so vele ukhanza ukuthi so yadlelele nako sekuyagangeka ngaleyo ndlela leyo umfloti soyasala ngemuva akasana lutho somucwa ke nalelungelo lakhe phela lekuba nako umfati kuyisaye yavele yaleyo nalowo emndeni lo nako lothathene ukuthi tonke letinvo letimcuka letawusitha kusasa umuntu aprotecteke tibe khona bahlale banako badiphethe babhale emawili kuyasida lokho kuhlala unalelithemba nokuthi vele certificate vele siyakholela ukuthi le program lensha lesayicala sinabo babetikhulu nabondaba zabantu webhayi lapho sikhona if umuntu nako adekile angapheli nawo emalanga lang 30 certificate semteko icopy angayilethi endlunkulu itathula emafayeleni endlunkulu because bese labanye baphiwa ukuthi banako babafati nasebahambile la nako lamadvodza abo lenhlangano yemhluma ithi kuthe mathutane itabe iphakamisa wona ke umkhankaso lapho khona ke itabe isebenisana nato ke tikhulu nabo ke bondaba zabantu ukuqutela bona ke bantu ukuthi abalethe dona ke certificate yokuthathana khona ke emiphakathi edinzabeni emsakato yeMaswati channel ngingeri Khalus nanohla Thwala sikamanzini.